شیطان پناہ یسان خناس نش خناس گو کیا خناس عربی لفظ درامت خنوس مزن خنوس گو یس ژوٗرِ ژھیٚپہِ آسہِ بِہِتھ یس نہٕ اَتھِ آسہِ یِوان کِہیٖنۍ یس ژوٗرِ آسہِ خناس یس شیطان چھُ أمِس کیٛازِ چھِ وَنان خناس تہِ خنوٗس منٛز یعنی أمۍ سٕنٛدِ وسوس چھُ ژوٗرِ ژوٗرِ یِوان تِم چھِ ننہِ وانہٕ یِوان نہ شیطان چھُ ننہِ وانہٕ حملہٕ کران کینٛہہ شیطان سٕنٛدِ حملہٕ چھِ ژوٗرِ ژوٗرِ آسان توے چھِ أمِس وَنان خنوٗس خناس یعنی ژوٗرِ ژوٗرِ حملہٕ کرن وول بخچان چھُنہٕ شیطان کٲنٛسہِ کیٛازِ ییٚمہِ وِزِ أسۍ بناونہٕ آے أسۍ پٲدٕ کرنہٕ آے اسہِ منٛز روح تراونہٕ آو خدا وندِ کریٖمن فرمو شیطانس تہِ تمامن ملٲیکن تہِ چونکہِ ملٲیکن ہُنٛد وۄستاد تہِ اوس وتھ سا ؤتھِو سا کٔرِو سا یِمن سجدٕ سٲری ملٲیک ؤتھۍ اسہِ سجدس بہٕ چھُس ونان یِتھ پٲٹھۍ بہٕ ونہٕ آدم لفظ کینٛہہ آدم چھِ اتٮ۪ن علامتی یعنی انسانس سٲری ملٲیک ؤتھۍ انسانس سجدس مگر شیطانن مون نہٕ تمہِ وِزِ تہِ سجدٕ کرُن گۄڈٕنیُک گۄناہ یُس أمۍ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ انجام دیُت سُہ اوس تکبُر بہٕ چھُس أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بوٚڑ بہٕ کتہِ نمہٕ اتھ بہٕ بناونہٕ آمُت نرٕ پٮ۪ٹھ یہ بناونہٕ آمُت خاکہٕ پٮ۪ٹھٕ خاکس چھُ عادت تل بیہوان نارس چھُ عادت ہیوٚر کھسان بہٕ چھُس ہیوٚر یہِ چھُ بۄن بہٕ کرٕ نہٕ أمِس سجدٕ کِہیٖنۍ خۄداین کوٚڑ پننہِ رحمت منٛز نٮ۪بر خۄداین کوٚڑ پننہِ دٲیرٕ منٛزٕ نٮ۪بر